Joseph Taremwa mukuru wa agrotourism nagira ngo miliyoni 20 ezigabirwa abahinjana n'abashubuzo muri Cyenjejo nezo kubahwera okongera mutinda habihingwa byabo. Nitwenda nti buli muntu wena mu Uganda abe ne sente nyingi muno mu nsawe burizo. So nibitukola byona n'abahinji. Nitwenda nti buli muhinji oba mukazi oba museija oba mwana buli kimu ekyakola ayihemu esente. Ebi byona bibiro mworeko ogwebihingwa ogubira umutawuni ya Cyenjejo. Agrotourism Association eno challenge fund etanikire twesire youth business pitching competitions tuji launchinjire kilo kinu tuja kuherezayo miliyoni 20 kilo kinu. Muri ngeteriye mu nemuko cyolekerwe nene mwebale muno mwebale ndara ko putori tusabire kandi twatunga kugarwa muti mwako kukwija ne batukunganyiza mu kifo kino ate okongera kwolesa kwebyo bino byetubadde ngatukolereyo olusi ngate bimanyikidwa yensonga lwaki muve hape byeyongedde okumanyikibwa bantu banje ababirabye beyongedde okubyagala. Shemu Sechanzi mukuru w'ebyoburisa amagana hamwe n'amasharura abwa district ya Cyenjejo asimire abatebekanisa umworekogu na no kwegeza abahinji na n'abashubuzi. Yitwe ka government mubayeni murura manifesto with president abayina emphasizing ekigambo kikwatagaine na adding value ali agricultural produce kandi kiro kintu kyetulozire chike kwatakaine kurungi na manifesto yo president amakuru agagasha kwa Daniel Bingana.